Thokozani bogogo sanibonani. Ngiyathemba niyaphila ni right. Namhlanje ngifuna sikhulume ngomuthi ngithe manifika ekhaya lana eMampondweni ngawakha because of izathu zempilo zabantu. Futhi ke ngumuthi wabantu labagulayo. Kanjani na ngize ngaqamba igama ngathi lo muthi ngumalala vuke. Malala vuke. Right. The reason why ngenze lo muthi lona ngwenzela abantu abagulayo, abantu abagula serious. Thola ukuthi esinye isikhathi umuntu konke nje lakudlayo ngaphakathi ukudla yini iyabuya kuyabuya ngapha uqedeka noma uphela sewuzuphela amandla. Right. Lo muthi kanjani Solomon? Lo muthi lona umuthi engashiyanga phakathi umuthi abathi ngumvuthuza. Lo muthi nje umuthi oqala angimshiyanga. Namunye neminyeke eminingi nje ngeke ngize ngibale ngoba phela angifundisi la. Mkhulu yabona nasikhuluma ngalo muthi lona ngeke ngawuthinta last year in December ngisenzela elinye ikhehla belirace isisu. Ngalenzela futhi right laphila lewufakazi. Lo muthi lona ngwenzile namhlanje i-date 17 if I'm not mistaken. Ngwenzile today awuphothula ngawenza ngendlela yakhona alright. Uzobusebenza ke kusasa kwelinye lamakhaya. Lo muthi kanje kunabantu uthola ukuthi umuntu kunento eyenza umoya la ngaphakathi azavi ngathi angaphuza amanzi njalo azabe dry. Abe dry lo muntu uthola ukuthi isikhathi nje akalali nje neze enhlobo. Ubaba bathe pilisi, ubaba bathe isibhedlela, ubaba bathe ngafika bamjejela igrip lapha. Kodwa still uba dry. Hey anwaza amalumbu. Lana ngikhuluma ngomuthi wabantu abagulayo, ngikhuluma ngento yezitha, ngikhuluma ngento yenhlanhla. If wena unayo umuntu logulayo kanjalo, either isisisu nanoma kunento elumbu edlalayo inside. Ngicela umeke sure ukuthi umtholela lo malala avuke ku Solomon kwinumber ethi 072 744 7804. Lo muthi umuthi osetshenziswa kanjani? Ngikunikeza le mithi lena iba mithathu. Iba u3. Umuntu othi nje kunelumbu ngoba dry ngiyoma. Yazi nabe ngipheka lo muthi kunento engayishiyanga mkhulu edayisa nje esitolo engasiyona umuthi. Engaze ngithi kodwa lento iyalapha. Guess ukuthi yini? Iyalapha lento le. Ngifuna labantu bathi ba dry ngathi lento le lelumbu leli ngaphuza amanzi njalo ngiphuza amanzi kodwa ngiyoma ukuthi sekuzokuba nomoya loshisayo. Bethe lento izoqhuma la emadlebeni. Only if you're willing to pay uyithola lento le. Lo muthi ngithanga ukuvuse because kunabantu abagula serious. Thola ukuthi lento ilumbu and lento iyamvuthela la ngemuva. Thokozani bogogo. Yabona ngesikhathi ungadli. Hayi. Ile sikhathi uzohamba. Siza njengamanje ngifonele ku 072 744 7804. Umamalala avuke. Lo muthi lona nanoma ulele phansi. The reason why ngisho lo muthi lona ngifuna kanye laba abalale phansi sibe ngenathemba. Sebesithi abasazi thina ukuthi sidliwayo. Sicheckiwe akunalutho ebonani kodwa nje asisizakala. Ufonele nguSolomon noma ungaWhatsApp nanoma ukuphi lo muthi lona ilikhombo le sizokhona ukuthi sikuriyele. Na uthanda ungafika esigodlweni straight ngisemampondweni lisikiseke Unity Park kwaqhelaza umthakathi kwaHlophe. Thokozani bogogo ngiyabonga makhosi.